your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers. Angikubingeleke mbukeli kulohlelo lelikhulu eSwatini Dedidlilani Mvongeni kanzi lokuvusela kokulohlelo nguyeke umntula ngudumane nguMagman wakamahlela Sibongo losuka khona ehlangothini lokuchumana kanye ke nekuthengisa khona kaDlani Mvongeni sivusele ke mbukeli kulohlelo Dedidlani Mvongeni mbukeli singena kuhlelo namhla sawukhuluma lapha indzaba ye customer service njengoba sathi ukuthi lapha kusukela nje makucala liviki la October umhlaba wonke ke kuyabonakala ke ukuthi vele leti customer nje uyaligubha lelanga leli lelibitwa noma leliviki lelibitwa ukuthi ke i-customer service week kulapho khona sibona ke tinkampani tinhlangano titimbandzakanya ekutheni nanato tikhumbule emakhasimende alo ekutheni njengoba ke tinhlangano vele tibona bomcwabi makhasimende atikhombise phela ukuthi li customer njengoba kuhlala kushiwo a customer is king lokusho ukuthi ngaphandle kwalo li customer kusimama noma kuchubekela phambili kwemabhizinisi wetinkampani ungathola ke vele ukuthi kuyakhinyabeteka kungawo ke emakhasimende ke amcoka ke etinkampanini nalakhona khona etinhlanganweni noma ngabe nguphi ebhizinisini lokhona khona uma ngabe ke ungalinakekeli li customer uyawukhanza ke vele ukuthi bese silahlekela sibekise nje ikakhulukati nganangemabhizinisi oflasi vele ayacuzelana lapha awu competition ukubone ke nawe ke mbukeli ukuthi mangabe usungena esitolo side ngiyabekisa ngaba mhlambe esitolo setimbahla uzizwe uyafika esitolo setimbahla leto bangakuphathi kahle vele uyaye uthi uyathi ngincathi ngaphatheki kahle lapha ngiyophinze ke ngizivakashele esitolo lesingothenga kiso senda uhamba ngekulesi isitolo setimbahla ngihambe ngiyofuna khona leto timbahla lengidingako ngenxa yokuthi awukaphatheki kahle kungawo ke nathi ke sidlani Mvongeni ke mbukeli sisitenda nathi ke asikhulumise lokhu ngoba emalunga edlani Mvongeni nanathi impela siwahlonipha kakhulu siwaphatha kahle kakhulu ngoba bomcoka babo vele siyabubona silapha nje lesikhona khona ngenxa yawo emalunga edlani Mvongeni bengeke ke libe khona edlani Mvongeni ngaphandle kwawo emalunga likhona edlani Mvongeni ngenxa yokuthi kunemalunga lakhona kungawe ukuthiwa ke lamalunga lawo vele angiwo laphethe ledlani Mvongeni sikhwama lesi sawo emalunga ngaphandle kwawo ngabe asikho ke mbukeli masibuka ke lapha mhlambe sangeni kule ndzaba yethu lina ye customer service week siyakubona ke lapha ke mbukeli uma sibuka nje ihistory yokuthi vele le customer service lena ichamuka kuphi kanjani tihlule ke tikhathi ngoba tikhathi tiyayithambe tishintshe ke mbukeli njengoba sathi ukuthi itolo nje lena kubo 300 BC lo BC ke before Christ asangafika iChrist sibonile ukuthi kwakuhlukile lapho kuphatha kwamakhasimende ngoba sikhuluma ngetikhathi lapho khona netechnology yayingekho ke mbukeli lokusho ukuthi vele kwakugcwalele ukuthi sibonane nje buso nebuso lapho lokusho sima ukhulumisana nalelo khasimende lelo wakufuna ukuthi ngendlela lotiveta ngakhona nawe ke usomabhizinisi noma uyinkampani kube indlela taligculisa likhasimende ngoba kwakude indlela ukuthi singachomana ngalo ngaphandle ukuthi sibonane mhlambe kungaba ukuthi mawuhleka siyathi ke mbukeli lapha ukuthi vele uma ucashiwe ku customer service kusuka noma mhlambe u customer service officer uhleka ngisho ngwakhana ukuhleka uma ngabe noma ukwatile ekhaya bakukwatisile noma kwendekeni kepha usimasofikile lapha emsebentini kufuna ukuthi uzivete phela smile lapha ungaliswacele likhasimende ngoba uyaliqosha ngekwenta kanjalo uyahleka nje uyamanzati lampela uliphathe kahle uthi khodwe tinkanta sekhaya kuthi mhlambe nicabene nababa wakho noma namakwakho noma nebantwana uma usofikele ke vela lapha kufuna ukuthi bese uyamanzatela lijabule likhasimende
inkinga wedibona ke sophumile unjalo nje umsebenzi ke mbukeli mangabe vele ufuna ukuthi ibhizinisi yakho indloba lichubekele phambili ufuna ukuthi unginake lokhu katheni ke vele kwakukanjalo ke vele sasibona kakhulu ke ulinake kahle vele icustomer noma ngabe likuthethisa uzame ukuthi wena awuphinzi nana ubese usuyalithethisa nanawe liyathetha kahle ngenxa ngebhizinisi wona vele kufuna ukuthi ithobe phansi ulalele ukuthi ngabe vele leli khasimende lithini nanalo ke ulibuyise phansi lithi mase lihamba lihambe lijabule lisho ukuthi yathi kona nanami bese ngithetha mani kepha cha yathi lapha kule business lena bangiphethe kahle utawuphinze futhi abuye ukhone ke nana ukuthi ibhizinisi yakho ichubeke isimame ngekwenta kanjalo. Sahamba ke mbukeli ke lapha ke safika lena kubo 1980 kubo 1980 ke kwase sekubonakala ukuthi kwase kugcwele incingo sekufaka incingo ke lapho sokubona ukuthi impela nema landline sakhona sekufika nema cellular phones lawa lesi sesinawo sonke lapha kwase sekuthiwa ngenxa ukuthi siyakhona ke lapho kuchumana nangedincingo akusaleke kuba nanako lesibutanga ngithi ma call center waba nema-call center ke saba khona ukuthi emakhasimende angeke lapho ukuthi sangahamba esigaba aye enkampaneni ngetinyawo seyingaba khona futhi lenye indlela yokuthi utfolele usizo ungalithola lesito lelo ngalo le call center njengoba sibona nje lapha kaDlandvongeni ke mbukeli ikhona le call center ngente kanje ufule ukuthi mhlambe uyahluleka vele ukuthi ute lapha emahhovisi uyalishala ke eDlandvongeni le nombolo ke yamahala lena ya 8006002 solo dindlela letakhiwako ekutheni leli khasimende lithi ngalusito ngaba sebhizinisini ngaba senkampaneni alingahlupheki likhasimende libe solo libulawa inhloko ukuthi uyathi sengilithola kanjani lisito ke lapha akube netindlela etilula letawona likhasimende ukuthi lithole lisito abakhona ema-call center ke mbukeli njengoba ke sesiwabona ke nanapha kaDlandvongeni uyakhona eDlandvongeni ukuthi ulishayele uthole lusito. Sachubeka ke mbukeli solo siyahamba lapha ngoba tikhasethi yashintsha ke mbukeli safika lana kubo 1990 masicala bo 1990 sekufika bo internet ke lapho yakhula indlela yokusebenzisa ke internet makukhula indlela yokusebenzisa internet ke sekucala ke nakulesibutanga ngesingisi kuthiwa ama online platforms lapho khona emakhasimende sakhona nekuthi ke sangangena atingenele wona ngwendeka lesi sikhathi sithole ukuthi mhlambe ke lapho akadzingi nawe ke umnero business ekutheni waside kepha ke kunema website enyalo njengoba sibona amabhizinisi nje nabo website lokho kwentiwa ukuthi sekunabo internet ufule ukuthi ibhizinisi yakho activate ke manje ukuthi awusine njengoba seyibhizinisi lekanjena ke senda naku ukhone ukuthi ungeneleke lapho ubuthi iDlandvongeni ivele lenta njani iDlandvongeni lentani ivele iDlandvongeni mhlambe futhi ufuna kwathi baphasi beDlandvongeni babo bani ingabe vele iDlandvongeni mangabe ngilifuna ngilithula kuphi uyakhona nje ukuthi ungenele lapho ingabe inombolo vele eDlandvongeni mabe ufuna kulishaya eDlandvongeni lithini inombolo eDlandvongeni lokho kuna ngile website ngile internet ke mbukeli kwakhona ke ukuthi kwendeke ke lokho makucala lekubo 1990 kakhulu ke kwanza kusetshenziswa ke internet kubonakala ukuthi emakhasimende sakhona asitakale ngaloko ngaphandle ukuthi mhlambe akushayene ukushayela lusito lolukhona ke luseligcwele dinenge tinkampani ke mbukele tikhona eveni noma mhlambe ngiphi inkampani impela mangabe vele usete iwebsite ingane ngisho nebantu ufuna ukuthi ngisho umuntu ke mabe ufuna kwathi ngemuntu lotsite so avule ufole yonke iprofile yakhe lo muntu lo website nebantu sebanema website ngawe ke mangabe ke wena usebhizinisini ute le website ethi tikhathi leti vele kungafunakala ukuthi njengoba sikhuluma ngecustomer service week nje lapha ubukele lokho njengendlela emcwa ekutheni nanawe phela yakhe le website kude ukuthi emakhasimende akho kube lula ukuthola tibedinenge indlela letikusitako ekutheni ufinyelele kumakhasimende akho kulesi sikhathi ungathola ukuthi mhlambe akakhoni vele ukuthi akushayele labanye nje ukuthule kwembukela ukuthi abekho ngishona nalapha lokhona khona kule live ufule ukuthi uyawusupporta lekhasimende lichamukale kubo Europe lithole njani lekhasimende leli likuthole ngayo mhlambe le website lesikhuluma ngalo akhona ukuthi ayibone ibhizinisi yakho ube ase Europe sangena ke nasike sidlandvongeni lapho ke mbukeli iwebsite idlandvongeni kuyayifuna lapho ku www.enpf.co.za kulapho kutafuna uthole konke lokutakusita ke lapho ngilokufuna kwathi futhi ngedlandvongeni ngisho nemaform abufuna ukudownload emaform latsite uyakhona ukwadownload emaform lapho lakhona edlandvongeni ukhone ukuthi uthole lusito lelunenge ngaphandle ukuthi
ufike mathupha ngetinyawo emahhovisi eDlandvongeni. Siyolo siyachubeka ke mbukeli sifika ke lena bo 2000 ke manje. Uma cala bo 2000 ke sesikhanza nakulo kuswa ke bo live online help desk lapho khona sobona khona ukuthi awu sovele nje uphendvulo nje ngasho ukuthi li robot itsite ufole ukuthi mhlambe usuzuyangena lapha ekhasini layo leyo ngabhaneleyo ubuta umbuto kuvele kuphendvule i-message lezi ngaphandle ke umuntu lo suke akhona ke lapho indlela yokuthi lapho usheshe kukhona ukuthi uthole izinto ungazi ukuthi bathi ngibhale mina umlaki lo sithe ke lapha kepha abanginaki ke lapha sengize kuphele inyanga solo ngabhala ukuthi ngifuna lusito kulena ibhizinisi naye kepha solo kude kulapho ke mbuke lapho siyakhona ukuthi lapho usheshe uphendvuleke ngoba njengoba sesikule ikhasi lethi nje bo 2000 sesibona nema social media platforms la samanengi kakhulu impela badekhethela emabhizinisi sakhona kubo Facebook lamanye amabhizinisi wathola kubo Twitter lamanye wathola kubo Instagram labanye futhi baphinde basebenzisa nalabo WhatsApp. iDlandvongeni ke mbukeli likhona kotonke lama platforms longabalako ke lawo naka Facebook na uma benje ufuna kwathi ngeDlandvongeni uvele ungene ka Facebook eSwatini National Provident Fund noma ke my ENPF nakubo Twitter kanjalo nakubo Instagram kanjalo ke mbukeli lapho khona utafika uthole imlayeto tsite lesibhala emalunga ekutheni phela nawe emalunga akafundziseke ngalo iDlandvongeni kungende wafuna ukuthi mhlambe lo munye akakhona ukubukela lehlelo lapha ku TV lo munye kepha ke njengoba angakhona ukulibuka hlelo TV uyakhona ukuthi asebenzise ema platforms atsite uyakhona sangene ka Facebook lo munye uyafuna ukulibuka lehlelo mhlambe emva kwamalanga mhlambe ke awukhona ukubuka ngesikhathi lesi kepha ke uyakhona ngena ku YouTube ukhona ukuthi aso sengibuka iDlandvongeni ka YouTube ukhona ukuthi ulibuke lehlelo mhlambe selephelwa amalanga kepha ke ngenxa yokuthi mhlambe sesiyakhona ukuthi silifake lapho nama platforms lawo ungasaleli ngemuva na ukhona ephinzi ulibukele ihlelo ke mbukeli khona lapho kepha ke sachubana naleti indzaba leto ke mbukela sesikhunye mase siphinde sichubeke neDlandvongeni emva kwekhefu. Ngiphinza ngamukela ke mbukeli kulohlelo lelikhulu leDlandvongeni kanzi sikhuluma tindzaba lapha customer service week kwatise ukuthi sikilo inyanga lapha lapho khona kubonakele khona emhlabeni wonke ukuthi akuthi nje makucala leliviki lekucala la October emabhizinisi tinkampani tinhlangano noma ngabe ngibani ke lo nakekela emakhasimende kuvele kubonakala ke mbukeli ukuthi lilanga lapho khona siwakhumbula khona emakhasimende ethu ligubhe lelanga kukhumbuta mhlambe sikhumbulana ukuthi kubaluleke ngani ekutheni emakhasimende siwaphathe kahle kube emakhasimende lajabulile. Sikhuluma ke lapha ke ngetindzaba ukuthi sihambe kanjani tigaba sifike lapha lesikhona khona ekunakekeleni emakhasimende lapho khona ke mbukeli lapho besikhuluma nyalo ngendzaba ke yema digital platforms lapho khona siyabona ukuthi njengoba ke sesiku 4th industrial revolution impela uma ngabe vele ungekho ku digital platform kusho ukuthi ke mbukeli usasasele emuva ke wena ngena ku digital platforms sesiwachazela lapha kaDlandvongeni ukuthi cishe ongana ama digital platforms la ngasahamba embili kufaka ekhathi bo Facebook kufaka ekhathi bo Instagram kufaka ekhathi nabo bo Twitter siyafulakala ko onke lawo ke mbukeli uma ngabe ke ufuna ukusithola ke lapho ungasithola nje khona lapha kuma ENPF ukhona ukusithola itindzaba teDlandvongeni ngisho na ka YouTube uvele usearch nje uma ungena ka YouTube usinje teDlandvongeni uyavula utitfola inhlelo ongasihlelo lunye kepha inhlelo etinengi teDlandvongeni leto totibukela lapha ku TV ngwenda nyalo awufuni ukubukela khona lofuna ukuthi ube busy ngakho kepha uyafuna ukulifaka lehlelo emva kwemalanga noma mhlambe emva kwenyanga noma mhlambe futhi emva komnyaka uyovele ulithola ihlelo lapho ke ukhona ukuthi nawe ulalele wati kabanti ngeDlandvongeni.
Sesingena ke lapha ke mbukeli kule customer service week lesichazele ukuthi leli viki lapho khona sigubha nanasi lilanga lekuthi sikhumbule kuphatheka kahle kwamakhasimende. Siyalibona ke ilanga leli ukuthi liyacala lena emaveni lathuthukile lekubona 1992 lapho khona kudeclare khona ekutheni aligujwe lelanga leli ke mbukeli. Nanasi ke sidlandlongeni sesineminyaka siligubha lelanga leli ekutheni nanasi ngeke phasale ngemuva vele njengoba sisebenza nje njawo amakhasimende lokungaba malunga lokungaba dicashi ngoba wathi ke mbukeli ukuthi sidlandlongeni siphize futhi sakhe tindlu lapho khona ufika ukuthi kunema tenants lokungaba dicashi lihlala khona le tindlu labanye ke bosomabhizinisi laba renta lamabhilidi lapho khona abathengisa labanye benda lokona lokho amabhizinisi ahlukahlukene. Kubalulekile ke njengoba sisebenza nabo bonke labantu laba lokumakhasimende ethu labanye ngaba ama-supplier maningi nje amakhasimende noma ama-stakeholder lesebenzisana nawo sidlandlongeni. Kubalulekile ukuthi sikhumbule ekutheni phela njengoba sisebenzisana nabantu laba ke asisebenzisane nabo kahle bative impela mabafika khona emahhovisi edlandlongeni noma mhlambe ngikuphi khona lesebenza nabo sidlandlongeni bative basetandleni tifuthumele. Idlandlongeni ke liholwa ke lapha ke ngumbane Nkosi ke lonkokhela ke mbukeli lohlala vele akucizela njalo ekutheni phela kubalulekile ukuthi emalunga akaphatheke kahle. Uma ngabe ungasaphathi kahle lamalunga usho ukuthi vele sohlamba adlandlongeni wena usolihlaza adlandlongeni ngoba likhonela wona emalunga ekutheni liwasupporte kahle noma mhlambe vele kulinto ikhathi uthole ukuthi emalunga atawufika kuphakeme ma spirits lapha akwatile emalunga mhlambe ufuna ukuthi usithi uyahamba lapha vele kwaba khona umkwatisayo kepha mase kafikile edlandlongeni akafike impela ative asetandleni futhokomele athi ngisho aphuma athi abathi idlandlongeni lingiphethe kahle. Kungawo ke mbukeli nasi kuswa nje ngayo mhla ka4 October kuze kuyoba lapha ngomhla ka9 October siyabe silalisa lelanga leli siwakhumbula emalunga emahhovisi nje edlandlongeni onke ama-service center ayosimalunga mangabe afika khona ayokhanza kuhlotshisiwe impela lapho hayi mhlambe ukuthi lokho sikwenta ngaleli viki leli kuphela ke mbukeli kepha ke uyathi ke na ukuthi noma mhlambe ufuna ukuthi vele kunelanga li-special kufuna kubonakale ukuthi uyathi namhla ku-special man siyathi vele lapha edlandlongeni kuhlala ku-special kepha ke kuleli viki leli la October kuyoba special kakhulu ngoba emalunga awusinje ngokungena la kulamabhilidi abone ukuthi cha uyathi kuhlotshisiwe vele lapha kuhle impela mhlambe ufuna ukuthi mhlambe sekuba nema-sweet lesite mabe ulunga lapha mhlambe ukuthi uhleli lapha usuyamunyamunya liswidi ke mbukeli yinvo lena lesikhusatako vele ekutheni siwakhumbule emalunga ukuthi vele siyawahlonipha kakhulu emalunga siyawahlonipha kakhulu emakhasimende edlandlongeni ekutheni akaphatheke kahle ke mbukeli ngoba sichazele ukuthi umcwangane ekutheni aphatheke kahle emalunga noma mhlambe emakhasimende noma ngabe ngwaphi lo sebenzisana nawo ke ebhizinisini. Silibone ke edlandlongeni ke mbukeli ngekusebenza kwalo njengoba sathi ukuthi lapha event laseSwatini senana kulesikwatiko lokuthiwa ama-Customer Service Awards laba khona ke njalo ngeminyaka silibone edlandlongeni iminyaka lona ke mbukeli ukuthi nanalo linominatiwe lakhethwa ke ukuthi aseligcuzelane lapha kule category lesiyibonako lapha ayi2 ma category leli kulo kudlandlongeni kwecala lapho khona singene khona ke mbukeli nginako lesibone ukuthi ke i-Service Center of the Year lokusho ukuthi makubukakala ukuthi ngiphi vele i-service center eSwatini lengasi iphethe kahle amakhasimende kakhulu likhona idlandlongeni lingenile ke lapho ke mbukeli semba ukuthi impela le ndondo lawo vele ithathe edlandlongeni ngoba imalunga ikakhulukazi futhi ibona abantu abadala nje bahlala bahalalisa ke mbukeli lapha ukuthi vele baphatheka kahle kakhulu. Uma ngabe ke uke wafika kadlandlongeni wakhanzala ukuthi wena okaphatheki kahle kakhulu siyacela ke mbukeli ukuthi usibhalele kule nombolo ya WhatsApp lapha le hlalo uyibonayo lapho le khona 79638386 usubikele ngeexperience yakho ukuthi nguphi ongaphatheki kahle khona sitokhona sisidlandlongeni ukuthi uma ngabe kukhona lesingendi kahle khona asi-improve phela silungise kude ukuthi emalunga ayothi makafika edlandlongeni lokhu layo be akhala ngako ufole ukuthi akusi info leseyijwayelekile ukuthi awu vele sengiyathi mina ukuthi uma ngifika le mahhovisi edlandlongeni hawo uyabona vele lokhu naloku akhambi kahle
asifuni ukuthi idlandvongeni latunga lokubi ke mbukeli, sidlandvongeni sidimisele ukuthi asatunga lokuhle. Ngakho-ke mangabe nje kukhona lokukhona lobona ukuthi ngathi asenti kahle khona, siyacela ke mbukeli ukuthi usibhaye lapho sitakhonana nathi ukuthi sikuhlanganise konke lokho kude ukuthi sikulungise sikhona sichubele phambili emalunga onke noma emakhasimende ethu ajabule. Icategory lesibili ke lesinominate kuyo lapha lekubonakala ukuthi awusenta kahle kakhulu nakhona ke lapho kuthiwa ke i-Customer Commitment Award. Lokusho ke ukuthi impela idlandvongeni liyawafaka emandla ekutheni linakekele emakhasimende alo. Kuneyonke lekubonwa ke sive lapha mhlambe lokunye kwako asikubona nathi kepha ke sivele sibona ukuthi uyathi mangifike lapha kadlandvongeni akufanani naleti tindzawo njengoba ngichaza nje ukuthi uma ngabe vele ulapha ucashwe kuthiwe wena ubuke nje amakhasimende lapha edlandvongeni, kufuna ukuthi noma ngabe vele ukwatile utaziveta lesmile uhleke uzivele smile, noma ngabe mhlambe une stress lesikhona kepha lelunga noma mhlambe lelikhasimende ungaliniketi ulibangele stress nawe, kufuna ukuthi ulivetele sithombele tathi ngisho sesambili athi uyathi inkosi yami ngiyafisa ukuthi ngaphinze ngibuye lapha. Ufuna ukuthi mhlambe noma ngabe bekabhizi ngalokunye lapha mhlambe kungaba sedolobheni athi asengije lapha amahhovisi edlandvongeni ngiyothola information nayi ungeniswa yini, ungeniswa ukuthi uphatheke kahle. Ngakho-ke mbukeli ngiloko nje lesikhusata kona nathi lapho sithemba ukuthi nalapho futhi kule Customer Commitment Award idlandvongeni liyawuvele ke lichubeke nalapho ke lihambe phambili. Kuloko nje singena kulo October ke mbukeli vele siyachubeka sikhulumise ke tindzaba ke emakhasimende ngoba siyathi ukuthi emakhasimende ke kunengi emalunga ikakhulukati lofuna ukuthi mhlambe akhala ngako sisachubeka netinhlelo lapha ke mbukeli. Siyathi ke kulunye ukuthi emakhasimende ake acabanga ukuthi uyathi idlandvongeni ngathi alifuni ukuthi lingendele naku kanzi kulokunye vele ke mbukeli angeke kwenteke ngendlela futhi ukuthi kwenteke ngakhona ngoba njengoba sisebenza nje lapha elisebenza khona nanasi sichujwa ngile order ngilo mthetho lesisebenza ngawo lesihlasusho lo mthetho lapha ukuthi ngile King's Order in Council number 23 1974. Ngiyo ke mbukeli ufuna ukuthi mhlambe ukuthule nje labanye ukubathi uyathi mina ngifisile ukuthi mhlambe ngithule imali nganasikhathi nasi, ngiyakubekisa nje mbukeli lokho ufule ukuthi ufuna ukusho uthule imali wena ngenxa ukuthi mhlambe sothula impendulo lingakugculisi impendulo lethi ngeke uyithule pha imali ungafike eminyakeni othide uve ngathi uyathi mina ngase sengiphatheke kabi lapha ngoba ngifuna imali nyalo mina, kepha idlandvongeni lithi angeke likhona ukunita imali nyalo ngekhase ngisifuna ngaso. Cha mbukeli akusiyokuphatheka kabi ke lokho, siyazama vele kakhulu ukuthi sikutshele ngendlela ethobeke kakhulu ekutheni noma ngabe bofisile una ekutheni kwenteke lokho, kepha ngenxa yokuthi phela sisebenza ngemthetho ngeke idlandvongeni ekutheni nanalo setawuvele lithi ngoba siyabona vele ukuthi uselisizini asale sikunita le mali ngesikhathi ofuna ngaso ke mbukela khambi kanjalo. Lo mnye vele ukutfoleke lapha ke mbukela ukuthi avela akhala tinyembeti lapha akhale mhlambe uta ngekuhlupha wakhe njoba uhlupha nje kugcwele kukhona eveni akhala ngihlupha ukuthi athi mina ngihluphekile mina mhlambe bantwana baxoshwe esikolweni njengoba nje nawo sekuyophela umnyaka nyalo labanye vele uyofuna ukuthi macala umnyaka imali bayobe sebede mina mfana soxoshwe esikolweni ngicela imali yami lapho ngifuna ukuhamba ukubhadala umfana esikolweni. Ufuneke mbukele ukuthi vele lo mnye utala phaka kadlandvongeni utofuna imali ekutheni awubhadalela umfana esikolweni. Siyabona vele ukuthi uhluphekile ke mbukeli, kuhlupheka lokho, kepha nxa sikunemthetho pha lokhona lokuchuba kusebenza kwedlandvongeni angeke edlandvongeni bese ngoba siyakubona usihluphekile vele futhi ukhathi inyembeti asale sikunita le mali yakho edlandvongeni angeke kuhambe kanjalo ke mbukeli. Mhlambe lekungazivetela kona nje ukuthi sikuvetele ukuthi siyakhayelana nawe siyavelana nawe kulobo buhlungu lobo ukuthi nje sikuneta ithishu ke mbukeli mangabe uvele sokhale kakhulu sikugucele ithishu uthi sweti nyembeti ngicanga lapho utavule usho nawo useyabona i-customer service ke ngoba banginete ithishu angabe sokumanisa timpahla tami lapha kwamanita impahla ngithule ithishu lapha ngakhaya tikwayo ke mbukeli i-customer service ke leyo ke mbukeli. Kunengi nje singakubala ke lapha ke mbukeli labanye ke vele ukutfole ukuthi bake bakhale ngetimvo titsite lo munye utfole ukuthi mhlambe utawukhala ukuthi wathi mina lapha bengifisa ukuthi ngiyabekisa idlandvongeni alento nako lo ngekho emthethweni kube nje nyalo ngabe sengivele imali yami singayisatha nje uba ngingasafaki kadlandvongeni ngisale ngisatha le mali isale ihamba iyongena account yami. Cha ke mbukeli njoba lo mthetho ukhona nje noma ngabe vele sosukile lapha kadlandvongeni awusasilo lunga lakhona ungenda ufuna ukuthi mhlambe sothi cala ibhizinisi yakho ungenda ufuna ukuthi lo munye mhlambe so kahulumende
ngendalo mnye futhi uthole ukuthi mhlambe sothi ihlalele vele yena akasafuni ukusebenza sova ngathi le mali yedlandvongane vele ngetakweke mbukeli solo ngumthetho nje lo kumbukeli ungathi mase sikuvetya lapho ukuthi awudlandvongane likuphethe kabi savile sichazele kahle ngalo mthetho ke mbukeli ukuthi umthetho njengoba sifunza athi enhlelweni uyawuhamba kanjena uhambe kanjena sibikise nje kulabo mhlambe lesibakahulumende vele uma ngabe ngisho sokahulumende lokuthi nje uyasebenza ke mbukeli kahulumende vele udlandvongane uzulithole uma sina 50 eminyaka ungabe sothi ha ngabe ngoba mina sengahulumende phela ngisale ngilithola imali yami cha mbukeli umthetho loyo hayi kusikumbe sikuphatha kabi info lesakuvele sikunete yona nje kusikhuthate kusichubeka ngisho kwahulumende utongela phaka kadlandvongane kude kuthi masofika ku 50 eminyaka uyithole imali yakho ke mbukeli inengi ngoba imali lapha kadlandvongane iyatala ngile customer service lesikhuluma ngayo ke mbukeli kanzi ngenxa ke yesikhathi ke mbukeli savile ke sibambe lapho ke hlelo sikukhusatha ke mbukeli ukuthi ongelama platforms esiwabayileke lawa ungasaleli emuva maka Facebook hamba ka Facebook eSwati National Provident Fund ulike page usifollowishe lapho kude kuthi ungasaleli emuva nakhona labo Instagram nakhona ke mbukeli usifollowishe khona lapho na lebo Twitter ke mbukeli uvele ke ulandzeke idlandvongane lapho kude kuthi uthi for itongo lizaba percent idlandvongane lapho ka WhatsApp usibhalele ke mbukeli mangabe ufuna usibhalela nako lapha ku call center yethu toll free number uhlale unayo nje lo 800 6002 kude kusukhona ukuthi idlandvongane ulishayele mahala uma ngabe kunenkinga lonalo noma umbuzo lonawo ukhona ukuthi usitakala ke mbukeli nami ke ngimuntu langudumane ngimegmeno kwamahlela sibongo ngisi kumnanzi ihlala nawe ehlelweni ke mbukeli ngikufisele kubuka kuhle inhlelweni landzelayo ke mbukeli #basalakho usale kahle. Nasewedwa funa ubeke leli kusasa lakho better make hay while it's still day sipepelo sami nasebangishiyele